Manipod kini Kabsat Delio san napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Dirma ng biyanang. Nabayagan nagtrabaho kay Jabroad nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas. Nakaurnungak ba si titi kwarta kat iso ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod ti agisalaysay. Nanang, rumwara kong. Mapan kakadimanan ag singir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga road, kitaem da kita masingir mo a kwarta tapno saan mo a maragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sait ang kail? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulaws. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin a numero. Kano nga rung agbayan kayaw? Kat inton maalak Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malagaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. No saan a makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no ka. Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibiyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulaws. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ibag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija abroad. Kat agpapautang itan. Uray sa arin agtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan dan. Wen, nga maluglugi nga road, taadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagannak sa amat ipag. Ne, kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat iso ti urlungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistiza napintas dayday. Agur urlungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasargan ko Naimbag man, taadapay lang nangayat ken kasibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoite Drama. Dito iti lugar may Isabel, probinsya. Ngam adok ti babalay, patad pay. Sa dino ngay abanda dito tayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin mutten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pay mo't. Kan naparagsitak pay, nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden aditi balay mo.
Masatuta kon nga gawin. Kat talaga matakas tati plano ta saan? Agdenatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo tay nobya ni uncle mo, anak ka. Nubya? At daya nubya na? At damot. Insangpet na nga ro din ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta da na ngayat kina uncle anapintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumutin ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar kakanakan. Ayun gayam. Iso ni Isabel, nobyak. At damagay man nubya yung angkan. Nagpintas pa eh. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, antay. Antay ko taangkel ko mat tinubyaw. Well, rumbang lang awagam iti antin Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ng tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iran-ranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak namin ti kwarta angkel. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo lang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay angkel? Inton adda Sakto ti umay balayo no adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan adag ita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagak kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Ay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngam tay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagluko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne,
Apay kasta ti bagbagam kanyak Sabel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan mat gayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan mat gayam? Ulbud ka. Kwa, nakamom iti day tayo. Ay! Sana na masapula maamwam. Ulbud ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbud mo kanyak. Ay, pasensya kan, Sabel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbud mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbud alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yawn. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabel, kaubingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplaan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog iti balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi eh. Ay, tsakayat dito eh. Naangdod dada dito eh. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa apumanawa kun. Makiturog ak man iti balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawan? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kastangar aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Adan na kam di anak mo ipag. At damot kinkwanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak, basol mo sibiyaw. Ne,
Apay asak ti papasulam ngay. Diya anak mo At damot na nan. Awan bibiyang kuditan. Ta ex-con day diya babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Delyo. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tirik nakin ko na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delyo. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jay pay. Ni Sabil nga raw tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak tsakmoy. Bay-bay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delyo. O sige nga raw. Bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Sabil. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti bukda. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno makachiks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw matgaya man. Ay na, bigat man. Ayan tayo cellphone kon. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung matisigot apang ikak sakbay amaturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot apang ikabkabilak Awan mo tan. Ang mga nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible Ijay mo talat nang ikabilak idarabi Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ay. Ayan diyagon una cellphone. Sino man nandito umawag, Delio? Kunak tupay kat ngadakin ka ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Ang mga no customer dayta. Ay, saan? Jak ito daytoy. Masapol na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Saan na babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. At daamin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya? Kat jay notebook alistaam ngay. Adda? At ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya? Ay nagluko day jayan. Manibrong samot day di babae. Awagam di cellphone mo. Imayak na yun tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya? Ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon.
Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, angkay. Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw magayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkal. Nakimusan na kiti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray ung tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Kapoy ti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa ilaeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abali ta na ipablatter mo matan? Una nang. Matiliw ko man. Tapos na awanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbali na kamaag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpalilawak, nagdarasudusak, banag pagbababawyak, nga manyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud no nagan tintay drama, Dear Manang Biyanang, makuna ka nasing petak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao, adda ngamin ugali ti asawa ka man nagrurod, arsagid kan nalaing agpabain, rugyak man nga rud ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuan akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming ayan. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timordong na. Saan? Tatimangad, mate. Kasla kayat na pailat agsubli iti nga ato, mate. Ay na, tila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita, narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay, katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray ta saan mo itong agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen, agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masaduta ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tayo nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas mo diyar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Una, grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay na tila ibagbagam.
Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta ngay nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam Masuro na ka ron, tata. Inaggaskit din. Anya, ket esprema. No apay mo't ngamin apati iggas, kat naparswa. Ha? Awan mo na saya nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Esprem, mapukaw tumatla dagitang aggas. Sayang timulam. Ora ispek na ijay, adun to ti dinadahil da. Katuray Esprem lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan gana sa talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aum pa'y ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo maday na. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Saanin? Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanain. Kat ano talaga akas ta ti aggarden. Pagpasadak lang, bakit? Dak kayatan ta garden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ba tay tricycle yo, maray? Wano rin warni iday. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kung na manunin kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarak ti igas na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, isong agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpaut at trabaho na. Ay, jakam mo iti dadya at tao nanang. Tanuan niya timbagana, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agida ka. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka matay. Anyat kukuam, aya. Ik-katak nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pala green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulok. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pa lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkunang agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan am mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ilakok kidain. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakok takid din dagita man manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamot tan.
Nagsakit ti tiyan ko. Nabsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kat nabisina nga rod, mate. Unay mo tikas to, nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siyaran na, kadyak mo't makasisiyar. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamot tan. Siganto mga min. Inimas mo ito gusto tininutom. Anyangay, naaduklag nga rodan tinangan. No jak ka This drama is owned by Jenna Almoy, the drama. Ngam ka imasak, agreklamo ka mo ilata. Anya nga iti kayat mo nga aramidak lakay. Ay, made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy, the drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan ay Adaman di mo nagustuhan ije balayaw. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen ang nay simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Adamot puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam iti nasayaat. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iso kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anya mo da dya trafikan? Bad trip. Basi laga nga rodon tinapasadaak. Ta traffic mate. Ish! Apay kanungay atrapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no adda matay. Nagbubuntog da pa'y mga rudamag na. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit ang maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo ten? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, talagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kit di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madima kami ti style mo na tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat ma-stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga, Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa.
This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man mo tanto'y tricycle yo mare. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden manan. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyenta na. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinan day ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, sayang mo tagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan sigurong ti problema. Aywan, bululak man tay tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ay, jak ipapabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kumpleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reservam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo ngagtawar. At nagriga mo tagaramit iti walis ting-ting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almayt. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun daduma. Ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barat! Ala, ay sus. Para dayjay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, edi. Ewan na, nagbabarat mo na kita paglakwan. Di na maawatan tirigat ko anang aramid ka na kita awalis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan na, nagbabarat na may. Masurunak, di na pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talaangin na kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di na pa'y maawatan dahi tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi dahi ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akasta Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay am nga rodan. Di kan agrurod lakan. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabahom amay. Bakbakitan ka nga wan amom. No apay mo't ngamin nga daman-manil mo no daduma. Puro palpak ti trabahom. One! Manarak no manarak! One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne, apay akasta ka ngay. Apay, sika langan ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriyaw! Nabayagan nga agul uli makak.
Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo tikasta nga style mo. Tibulok nga style mo. Mari, Panawan mo tantap no irwar ko ti impenek asakit tinakam kan ka, Eddie. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta asakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mari, anya ka din tatang ibagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitek nga awatan. Ngam napunuan akon, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kuana. Isu nga roda panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala kadagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag pala mi isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama amwam dagitoy, tapno amwam ti baliwam. Awan mo't amok akamalit. Di ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim. Ta saan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day tanga style mo. Napunuan sigurong jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wem di asawam. No kayat mo pa'y ama urnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. sorry Mari. Naamiris kong dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuma ni Jabalay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduhak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon Mari. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak ko makayatin ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ayatin ka. Kat noon nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit na jay? Agbalbaliw akon talaga.
Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagak ken kuana nulitan na nga aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita ken kuana dagita tanagbalbaliwen anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Kulasa. Dirma ng biyanang. At da nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging gapi mintas ti biyag ko, nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Agabang ka kunam? Pumanaw kan dito'y balay, Kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolina no aging nawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Sana balin at least sana ka mabannog. Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabang akidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya. Apay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manen ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. At dan business ko. At dapayan lugan ko. Iso ang nalipat akong dayjay. Ang mga no agababang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit di at tapakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya. Di kay kadimadanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam Kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see Wen, taumayak mo ng agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho ka manin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no agin nawid kiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? Addan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kajilugan ko. Nga automatic. Amom tagmanehon? Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo ngay. Adda jerwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrogrogi ak pa'y laabumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at the nobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y ngarod nana. Agba akaksamot teng. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. At damot angam. Jakman amo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y nakamove on aya. Nakamove on ako, nana. Nalipat ako na Adelio. Aywan. At dapay laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Wuna, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ada anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat ni Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpigsa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Dilibak ka pa lang. Kahit munsa ti makarama na. Sige, padasam ti ng kabil kanyak ti darong ka.
Ay sus, agap apa manen dagiti agasawa kulasa. Isuda da kichay nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rod nga adilyo, anana. Ay, ganabon na Nakarma siguron. Gapoy ti pa ng pasakit na kanya kidi. Ha? Ay na, makasangit manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit nana. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo day tabalasang ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak namin iti bagek. Ay ayat ti bagek. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron iti alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboy prenam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Balot! Balot! Nimot adil nyo di lumabas nga glaklako iti balot nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man nana, gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka nakakita kanya-kanya adilyaw. Uwan nga rod. Nakapasyar ka may. Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito'y balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta ngay? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas ti biyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Ken medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kastan, awan problema. Ken, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Dahi tabasit atrak. One, pangiluglugan na kitilakok anat nateng kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrigat latta. Basol mo Ape ngamin natilay na sa asawam. Ape ngamin ngayon sukat nak ide. Ha? Mano ti gatangan yung abalot? Nana Mariana. Nicolas at gumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabit lang. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At 20 kat-gatangan kulasa. At tuy matibayad ko. Mabit lang, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakasati pang mag-game. Madlaw ang konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga apa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lamasin, sinit. Kasano kat tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak, ta agpay suma ngamin nalinuko na kidi. Basta sinaan nak ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Ala, baybay amon day ta kulasa. Napalabas ang daging. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mangparak no madamdama iti tricycle. Umay ka kay din. Mabayin ka pay laang. Ilugan mo tasako binaklay mo.
Anya day ya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rudan tay tulod kan. Agbayin-bayin ka pa'y laang kadama na pala basta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siyak kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangal lilaw kan tumay di. Lino ko na laang. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari para ititunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangal lilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Ne, saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak makiden ngam. San mga ro na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Naglive-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta ide. Ngagnag tayo di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa nobyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigra nga minon. Amangan no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Amangan nulukwendak laang. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Ne, umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana? Ayan mon, nakabaybayag ka. Mabisina ko. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agawa ama, kanay. Agsaraon ti tiyan ko. Mabisinan dagito anak mo. Urayan mi ti isang put mo amakan. Bye, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto amakan dita. Agluto ka ngamin Masadutak ngagluto. Basta urayan mi ti isang put mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam? wan nga rod. Awan na aldaw asan kami nga agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan ang agtrabaho y balay. Manya nga ay di nakatumpong kay iti sado ta babae. No siyak kumati na sawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyaman akmanan, kulasa. Isumot na nakabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan lang ija kalsada. Kat, kay kayat mo matan? Apay, kayat mo asubyan day a babae? Tilay bagbagam manin Diana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang day a babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunlo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga agkuyog. Kin inayabam siguro da jay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asubyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na eh. Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikat, paparamon nga eh. Raot at jay ex mo. Ha? Nagloko mo dayta Dayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka ni. Di mon gargaryan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawam mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pala makamove on.
Awan matkarba nga mamang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka nga isukat na kadyasawam bantayam. Ibulsam dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adelio. Ay, permi Saan la si kati sinungat day jay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day jeng ay nasawa na. Wala. Kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga idi nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, Ngaman niya nga'y adaditan. Nalpasan. Talon ti anak da. Gungguna na. Ganaban na. Tama na nga lilaw ngamin. Kulasa! Ayan mo! Aday padamag ko! Adak diti kusina nana. Umay kayo dito Ay na! Pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio. Nagsinada ka nun. Anya? Kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio kat nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya? Kadagi dyan anak dangay. Inala dyan asawa na? Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulan nga agar-aramakin ka. Kundi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga at di nakmutlaklonan. Ay kwa. Urayak ngamin. Ang mga no agsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublian day jayan. Manun abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, at dalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Isong aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan kakulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublian da pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Wala, ngam talo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelio. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikadwa nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Ay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelio. Ngam ay ayatumpay mo lagayam. Napukaw idin. Ngam idin nagsinadan iti asawa na. Nagsubli mo, mananday tarik na kang guana. Masiguradam, adimon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan ka ni Adelio. Anya? Kat kadwami dagi talo aputot na. Dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para ititunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka. Ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis? Wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmaten Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan tan nga agapat ani, kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida akaslawan anyaman na. Pakawanan na ko ma, Adelio.
Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan Diana, iso pangasim, di na kon riribukin. Sige, nukas tamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabaling. Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Tababasit da pay. Iso asyak ti rumbeng ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito eh. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, ornusan tanti amin kadata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adeluhani, adoyon ti kapen, at kapekan. Agyawan na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mang Putmut Gaya man di asawa ni Adelio. Katne, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang adilyo. Pinangnamnaman ak manan iti awan. Ay, ano yan? Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam? Talaga nga awan mataktak daran da ita lalaki asauna. Manangal lilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut kad nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan ang makisinublyanakin ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry ko lasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Uno saan, urahim laangan ang mabalo ak. Ay saanin! Makaururay! Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na! May kadwan day ti apan ang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadigan tumakarma. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng ag sinublanda? Taadaan nakda. Di naktumad dengdenggan. Kung namngawan rumso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kami ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana. Tadan pamilya na. Pumanaw ka kaminin ijay. Wan tatang. Jak kaya ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Ay ayak launay ti bagik. Tanamidwa anang namnamaak iti awan. Agbabawi ka ng aklon iti may kadwa gundaway iti ex ko. Tanaulit ti pan nakapasakit ko. Ngam pinilit ko ti bagik ang nag-move on. Kat kaasin na kalpasan ti sumagmamano abulan. Nakalipat akmetlaeng aging ga na kinobyo akmetan. Kat nagkasar kami. Kat maragsakanak na nakatumpunga kiti nasingpet. Nagagat kan managayat nga asawa. Alakastan, tugayim mo, kulasa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kab sa Trota. Dirman ang biyanang, nakatumpong akiti asawa ama nagsakit. Isa tunggal darik naan na iti bagina ibagbagak apambar na laang. Tatiamok rason na laang tikas jay tapno saan ngagtrabaho. Gapo iti dayta imbagbagak asadot ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Ay! Anya mo tikas tangaw gali mon Lucas! Senyorito ka talaga! Nakatugaw lat kukom di ti balayan! Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat ti biyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ang tiyan ko bakit. Jak makagaraw. Tanasakit no agkutiak. Pambar. Nagadwa pambar mo. Sadot ka kay di ay sa tamok. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo midikot. Isa na yung labak launay kan ka. Inayat ka nga uray tambay ka. Bayam, tano aging bagak. Agtrabaho akton. Kanon tupay ngay. Inton lumagto ta ulam. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo Lucas. Ha? Ay, saan ka di akas na tibagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan.
Makatrabaho akmat kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardang kamanan. Bayam, tanod da kwartak agpacheck apak. Adula amin day tang ibagbagam. Agpa-check up nga. Anya ko mati-check upan da kan kangay, kagin sa sakit kalaang mo't. Sa anak nga gin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyan ko. Diyak amukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam siyak pa'y lang tagluto. Rota anak ko. Umayak man. Ay, simre ka ko na. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Nay, apay akas tati tsura mga aglutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rod tatang. Nagbaakaklakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makaumamot di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tam mo ng aramidon. Kat adan sa mo trikrik-naan na. Awan, pambar na laang day jay. Napambar la unay gayam day tatao. Babawi ko na nakiasawa kan kwa na. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod-numay nga darikrik-naan na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rod laang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnamaan namang ipaiti kasapulan may. Masuronak. Agtrabaho mo't ide. Idi tagpakitang gilas laang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong awgali na. Sadot, di manugang yo, tatang. Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Ala, sumrag kayo Inawagan nak nga minti anak ko. Tada ka no rikrik naan na. Kat saan ama kaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanan nyo. Ala, ingkay kitaan ng anak yu iti silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabaho. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko, nana. Masansansamot ti panagsakit ti tiyan mo, anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up, aya. Saan? Tamabai na ka dumawat iti kwartakin ni Rota, nanang. Kanayon na ngamin nga ibagang agpampambarak ka no. Anya? Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. Addan samot tan problema di tatyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito Saan nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakaasi akka da kayo. Da kayo pala ti makaamo iti trabaho dito balay. Tane, sumana o di manugang yun o diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check upak, agpampambarak la ka no. Iso abay-bay ako. Apay ngay akas JJ asawam. Imbes at tulungan na katap no agimbagkan kat makatrabaho ka mutin. Ala, baybayan nyo nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambanog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay gayam dito'y balay da Lucas na nasalya. Wan, balasang ko. Tainaya bandak nga umay agluto. Kastaya. Aywan, adalakok nga oil, nana. Napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ay awan paggatang ko balasang ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana. Ikan kayo iti discount. Napintas na gito nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free a masahe na, nana. Masahiyan kayo. Ay kwa. Nilaangan Lucas ti masahiyam, tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, ang sakit ni Lucas, nana? Wan nga road balasang ko. Isuman ti masahiyam, bareng agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak ton?
Ala, jakon pabayadan tilakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, bete. Ay na, okay lang data. Ibagam to kin ni bakit mo, tapa-check up na ka. Agungot no ibagak ti kasta, bete. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungot. Apay, saan amaasyan kan ka kat asawa na ka? At hapon na ngamin ngagpampambarak laang, bete. Anya? Alang nga rod, jakon agbayag, tainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. No kasta, naggapu ka ije balay, bete? Wan rota, ay napacheck up mo di asawam, kasimot. Agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday jay, tapno saan ngagtrabaho. Ha? Maumak nga rudan iti dayjay nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mo't ngagpampambarlaang. Madlaw mo mo't ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dya asawak, bete. Nalay nga artista dayjay. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kuana. Anya? No, da mangayat kang kuana, ipadawat kon. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanundag iti dingun me. Tanay, naibus ka nun tay imbatik iti kaaruba kanunda. No kayat yo, yawid yu pala ang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No, jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na, apay kumadi na kayat ka muna mga awan may tultulong na dito balay. Tanay talagil ilad tararamidan na. Ha? Mala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko. Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawus mo. Tapno daramata medyo balay dananang, Lucas. Apay nga ya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa lat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad lat kukuan na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik naan na. No patpatsin yun to, mga minji pambaritis. Nalay nga artista dayjay. Kay, awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kay kayat ko kay di pa yata saan nakama-stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inak manen lakwan ida iti oil. Ken masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas di balay da balasang ko. Nag-aawid pa lang iti balay da abalayan. Ay, apay ngay. Yak manam mo. Agpaimbag pa siguro Ay, kasta aya. Sige nga rod. Ijayin balay danana salya ti pagdiritswak, tata. No kasta, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pagnaedam, Lucas? Uwan betay. Tapno saan ka no ama stress makakitkita kanyak. Anya, ay una hindi di arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo day. Tamakumikom nga min iti trabaho na. Mabambanog siguro. Kalpasan na. Isupay lati agluto no sumangput ije balay. Ala, agpaimbag ka nga rod, Lucas. Ngam no kayat yo, mangtedak iti pagpa-check up mo. Ha? Kayat ko ti makatulong. Iso adi mo kumaikan iti sabali akay papanan ti kasto nga aramidek. Kakaiso na nga damot extra manik. Iso nga itulong ko iti kasken ka nga agkasapulan. Ay na, agyaman ak nga rod abete. Alaman nga ron. Tano agimbagak, kit makatrabaho akmanen. Bayadak tumutlang. Di mo pa'y panunutan day tabayad-bayad, Lucas. Ti panagimbag mo ti unaam panunutan. Lucas, ayan mo. Ne, aglut-luto ka mo tananak ka. Una lang. Medyo mayat mo tindi tiyan ko. Manipod nagtumarak.
Ay na, sapay kumata tuloy-tuloyon day ta panagimbag mo anak ko. Nagsaya at ni Bete ta pinabuludan na ta iti kwarta. Un nga ron nanang, nagsingpot da dya kalugaran tayo. Un nga road, nasingpo lang nga road, napintas pa'y, nagagat pa'y abalasang. Un nga ron nanang, iso ang nagasat to tagbaling nga asawa ni Betty. Awan pa'y mat kanunubyo na. Sayang, nubaruak pa'y kuma. Armag nanang, Anya, ang madamot nga minin asawak. Kun napudnuak iti asawak. Iso ajak tumaramid ti mangisukat kan kuana nanang. wan ngam di kay pa'y mat nagkasarkin ni Ruta. Kan, kasla di nakamot timpagan ano. Sumingpot tumot lang da dyan nanang naadaman ng trabaho. No naimbaga na kong. Hello, apay ngay mawag ka, Lucas. Kwa, kahit ko lang ay pakaamo ano imbaga na kong. Kat, anya ko maita? Uray di ta kapila ngayon ni Nanang. Tapno da kadwa natan kaasi mo ni Nanang. Agmay maysa, sapay bakutan. Ha? Di nakpakadanagan dito, itao kayak lang dito'y Lucas. Apay nga kasla di nakmat pagan anong asawa mo Rota. Di nakadi ay ayatunan. No siyak, kailiw kan. Umayak ti tabalay tamat lang. Ay saan? Pumanawak no umay ka. Ha? Agyan ka pala di tabalay ni Nanang ko na mat. Tulungam ni Nanang di tabalay. Saan nabalikan niya, tanay ruwama kung agmay maysa. Naimbagan magaya man ni Lucas. Nakita ka na pan makikon-construction ni Jedaya. Kas jela iti damo, ngam no mauma, agsardeng tumanan ng agtrabahon. Apay adi pala agawid dito yung ay. Kat naimbagan mo tan. Ibagbagana, imay kit di itay angam, dineret sakon. Imbaga kajak kayatan. Anya? Apay nga ay. Naumakan kwanan. Nakapoy ti diskarte. Awan na pinta sa masakbaya kiti kasjak klas iti tao tatang. Mangnamnamalatan iti masuswil daw. Di na mo tagpursiging agbiro kiti kwarta. Kat agtrab-trabaho mat. Sala agsardang mat. Nada na sakit arik naan na iti bagina. Kakastalaang tamo na trabaho. Di na mo tagpanunot iti pamuspusan. Tapno bumak ng kumamat. Ay, yap, apal ko kadagiti asawa dagiti gagayam ko tatang. Naggagagada. Nalaing da dumiskarte iti kwarta. Jak pa napadasan nga inikanak iti kwarta day jay alukas. Isa man jakon. Di na kun kayat di Rota nanang. Tulungan nagman ang mga ayaw kan kuana. No di na kan kayat, baybay amon. Ipilit mo kat tibagim kan kuanan. Uray, tadi kay mat nagkasar. Nanang. Jak mat la kayat, ter aramiden na kan ka. Ipadlaw na launay ti panang tagtagibasit na kan ka. Gapo tawan natalgad at trabaho mo. Nanang. Lipatam kit din, kat mga barwanan ka. Kan sumapul kay ti sabali nga asawaem. Uray tadi kay mat nagkasar. Nawaya ka nga agsapul manen iti sabali nga asawaem anak ko. Pilyum tong tay nasingput a babae. Naimbag nga oras mo, Betty. Ni, si kamat gayam Lucas. Sumra ka Agyaman ak, Betty. Imayak, ta umay ko bayadan ti utang ko ken ka, Betty. Pasensya no, medyo nabayag Ala, di mon samot maiturturugan yan date na. Bayadan pa'y laang aya. Kat siyempre utang nga ron. Oh, atoy. Makaammo ka nga rod Agyaman nak Lucas. Siyak terong bang agyaman, Betty. Nagsayakat ka tao. Nagpintas ka lang arudan. Nagsingpot ka ba'y. Ay, wen. Adapay kang runahan arason. Naapay nga imayak. Ha? Anya date na? Kwa, diya ako nagpalpalikaw pa'y. Ngam ay ayatan ka, Betty. Anya? Sininaan ako ni Rota. Kat nakailiw-liwag akmutan. Isa o panawanan.
Tapno sumapulak manin itagbalin akat ako nay ko. Kat sikat tinakarik naak iti ayat bete. Sapay ko ma, taaddanam namakin ka. Rota, nadamag mo. Agayan ayat mo't kanon dalukas ken bete. Wen atatang, kanayon ko ida makitang agkuyog. Kumayatano kas jay, tasublatan ni Betty ti konsumisyon ko iti dayja alukas. No kasta, okay lang ken ka. Kawan, awan nasakit abakrang ko tatang. Kay kayat ko kay di atap no di na kung dagdagulitan dayja lalaki. Kumusta ti biyahem, Lucas? Mayat, na-deliver ko amin nga order dagiti customer ta, bete. Nasayat nga rod no kasta. Adda manen order iti sa bali a lugar. Agbiyahe ka manen, Lucas. Sige, awan problema, bete. Pasensya kan di ka makuyog nga agbiyahe, tama kumikumak ijay siya. Wen, awan problema. Kabaulak, bete. Pumigpig samot tan tinegosyo yukin ni Betty, anak ko. Nang rugi kay laidi iti basit. Ngamita, imadun ti branch jay lako yu asab-sabon. Adun ti dildiliberan niyaw. Wen nga rod nanang, isungag nayon kami tupay ti may salugan. Takurang di may salugan mi. Kaano ti plano yu apa nagkasarkin ni Betty? Plan-planwan min day tananang. At dala iliplipas mi a project mi. Numalpas day jay, isunton ti panagkasarmi. Napintasan ti biag dalukas ken bete anak ko. Bumakbak nang dan. Nagagut dang kami ngagpadpada. Kendamag ko nga umadalin ti kasarda. Ay, mas daawak nga rod iti dayja alukas. Apay ngay akas jay. Apay akas day nga. Apay nga idida kami pay. Nagsadot. Ngam itata sa balin a babae ti karelasyon na. Kasta unay mo't tinagagot na. Ha? Awan sapay inananan. Marabrab yan asumangsangput gapoy ti trabaho. Idinto ta idida kami pay. Diyay laagil ilad tararamidan na. Kat siyempre, naimbaganan. Awanan rikrik naan na iti bagina. Ay, sana mabalin ti kastoy tatang. Ilaban ko ti karbangak kas asawa. Siyak mutim mo ng asawa ni Lucas Dakdakkel ti karbangak ngam day Betty. Iso asyak ti rumbangay kasar ni Lucas tatang. Anya? Kalpasan ti panangikulasay mo kin ni Lucas. Kasta ti bagam. Numakan ko ma. Arig na imbakwar mom. Ngam ita. Kayat mo. Tagsublikan ko na. Naimbag no kayat nakapay. Ay, basta kasaritak to. Patsyek ngay ayatan nakpay laang dayjay. Siyak siguro tipilin na. Siyak ti kasar na tatang. Pasensya kan Betty ang masapol nga ibagak dayto kan ka. Kan sika ti pinili ka kasarita tapno masakbayam ti amin anya. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rota? Kastoy nay, iso ang nagsina kami idikan ni Lucas, tadalabas sita saan may nagkinaawatan. Ang gagangay lang nga apat ti asawa dayjay. Ay, kunak nga agpalamiis kami lang, kastoy mo tan tinamuak. Dinagdagos yung mo tan tinagayan ayat bete. Ha? Kaya't kukuman nga urnusan ti amin kada kami kan ni Lucas, Betty. Iso apasensya kan o subliyo kun ti asawak kan ka. Tinasayaat. Ni Lucas ti kasaritam, Rota. Katnoan niya ti pangedeng na. Iso ti masurot. Ladingita krota. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Betty tay ayatek itan. Ta iso tinakarik na akit ipudno nga ayat. Nakita ken kwa na dagiti sapsapulag iti maysa a babae. Kat, kasanuak mutan ngay. Siyak muti mo ng asawa ma. Oin, ngam inkulasay na kon saan? Nalipatam daytan aya. Ay, kwa. Nagbabawya kon dayjay, Lucas. Siyempre, bunga la dayjay ti saan pagkinkinawatan tagasawa. Ladingitag.
Ngam umadan hindi ka sarmigin ni Betty. Kat pangaasim tadi na kami nariribukan. Sumapol kamutan iti lalaki ang mangi kasarkin ka, Rota. Tanong siya, saan kan apagan ano? Tiamok siyak ti pilyan ti ex ko, taninam namak ngamin alav naklata nga uray kasjay tinapasamak. Ngam napaay kan nabainanak. Aklo nag-anakarik na kiti apal ta ididimurasan ti biyag ni Lucas, kasla kayat kung tagsublikan kwa na ngam awan matnam naman. Gaputa na ba inanak, pimanawak nga ron iti lugar mikat nagtrabaho kiti sa bali a lugar. Kat itabala sa ngakpay lang aging gaita kat jak amuno makasawa aktupay, wano agbaak akon abalasang. Pasaray malagip ko tinapalabas kat pagbababawyak tinararamid ko iti ex ko ngam naladawan ti amin. Alakastan, tigayam mo, Rota. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama, dir man ang biyanang. Kay kayat kula unay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, manugalak pay, kat imbes ngaong tanak, saan suportaran nakpaykit di, takanayon nakay kan iti kwartak apagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga ilayat ko itinapudno. Iso sikatin kasar ko. To sika talaga ti love ko. Kat api nga ron ngagsang sangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Natungo, nasikaso, kan kang runaan itamin man nakawat, kan siyempre nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsamitan anyat sang sangitam aya. Isang sagitang araw, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayayatek. Tandaan na makalayon da ita. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinahan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapaan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Angie, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Angie, Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na labnak launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Anjay, mapakawanan na ko ma. Dabasol ko kin ka. Ngamkit de, jak gagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka mga ibagakan ka, Anjay. Ang mga nusina anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturog no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tungpaan na kanji. Danugan na knuso. Kabilin na. Tapno maikarok tinagbasulak ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulang. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, kanji. Sino nga ron dayta, babae?
taga-ili. Namamok iti FB. Anya? Apay naramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kay ti bain. Binartaknak na dya, babae. Sinulisog nak. Dandanibay kat itaray nak Ngamjak impalubos, tas ikatayatag. Anya? Wow! Naghimas mo tilinuto mo, Angie, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Angie, asawak. Mangan ka kidin. Kagura na ka di, Angie. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Angie. Ngamin, awan trabaho. Awan na ilipas mo a kurso. Isa amarigatan ka asumapol iti trabaho. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. Maikatak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ngagtrabaho ka. Kan naimbang no makasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam. Imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya ka mo, ilamlam mga ngaminan. Pakawanan na ko man bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysakon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Ni, anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade ti asawa ni Ranel? Uwan sir, asino kayo kade? Kadwak to'y anak ko asinikugan ti asawa. Ah, Loko dahi tang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. ay, adda di taon sir. Umay kayo Dumanon kayo. Di taon nagtipagsasaritaan tayo. Parwaram ti asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay kwa, ado nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y sir. Iso nga idya unagkuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangagda. Tapno maamuan dati inaramid ti asawam. Tapno amuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga rod sir. Di taon di tabalkon ti pagsasaritaan tayo. Sige. Parwaram nga rin ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita nakyo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang. Tanay. Amumat nga awan trabaho to anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan to anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadila kayat nga idarom ka. San ka di, sir? Didak idardarom, sir. Ikarit. Jak baybay antisikog ni Mina. Wine. Basta tong palam dahi takarim rani. Talay. Amumat asan kami abak nang. Uwan, tata. Alang araw. Mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan Kat no isunto pa ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan dyan nasikugan na. Kat mayat no idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon ngagbabae jay asawam. Ngambay-bay amot ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani. Kat mabalod. Pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam.
Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilupas sa kurso. Masadotak ko namkit di taday talag tungtung iti pagalistuam, imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay, awang nga ron mastrakan. Ado no kayat, masadot ka laeng, iso akas ta ti bagbagam. Limagasot yuman ki dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Ingka mangala iti bagas dita kusina, ado ti bagas dita. Kwa, jay red rice ti gatangag. Ay na, dinak man utu-utuan, tadinak mautuitan anje. Red rice nga, pambar mula dayta, pagtungit ko kunamkit di Saan mo, ha? Alan na, 500 lang. Awan kwarta, awan 500 ko. Hello, Nanang. Kat, kumustandaan di kan ti asawa na? Iso da pay laang. Ay katwa na anak ko, kunak ngarod apanawan nan, ngam di na kayat. Di na pay lapanawan day tang asawa na. Namin anon anak babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pailaeng tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano ti putot na itirwar. Kat, kasano day tan? Maksayanan ati sweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywang man kit di jay adim nen. Ibagam taga-brood mo tun. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, Nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanu mapanawan ti asawa na. Ay kaasila ang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mo ngamin. Kat, agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan agiskwila ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikan mo't di konsintidor ng asawa na. Kas di tiwagas ni Rani, tapno saan ngay darom kay Adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din tun rabi nena? Wen, tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Wen bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmat kun kontra ni tara aramidag. So ano saya at kamot nga asawa kanyak? Wen gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmat ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya? Di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman nga agsikuga. Wen, di ka madanagan. Di ta pa'y mabalin apwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitet pa'y laeng. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Isungarod ka na yun ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibyangan itanyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Nadlaw ko nga ruday ta. Paputputak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang arod, ilimod talatan ti may papan kadata. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ay ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngetan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya.
Uray tawam mo sang puta kay balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Diyak mabaling ta agpuya. Tabawal kanya. O sige plabya, mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya paylat sa pulag ayakat sa anak mo mabisbisinan iti sidong ta asawak. Maipay na amin ng kasapulak manang. Diyak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kung agtrabaho manang. Kan ora diyak agtrabaho at dati asawak amang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom ayang nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itiruar. Pampanoy noyam ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon kanalpas lang arod ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jayla suporta ti ubing ti habol da kan kuana. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal dar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isarumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidek. Isabaybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko, tani. Kurang di binalon ko. Papanamanan. Ada seminar mi dya Manila. Medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya, nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Taibat yan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag, di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo pailang aming panawan di asawam. Total, awan mat anak yun. Huwag, mapasamak to day tayo, Loisa. Ngam urayan ta ti umno a panawan. Sana bale, tamabayag manin nga agnaidak dito dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan ta ti umno a panawin. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko. Lukatam da ito. Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akilaat ni May. Sigod-sigod ngamin no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umuna wano ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayin anya ko ma. Di ka madanagan. Tailaban ka iti amak, Rani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kaamok lay tay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo latagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day ta atata. Kuna na ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbud dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ko. Anya? Mariribo ka nak. Diyak amo taramida ki di anak ko. Sukiran nak mait. Diyay kumamat ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, jak amaw.
Nasaya at tadakan rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak, jakon aglibak bakit? Masikugmanin ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak drama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko ma. At daditan, nailawan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam? Di ka madanagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wananang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun at timang pakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wananang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para iti lamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day jarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Basan niyo na pa yan nabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpolong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit lang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulom. Kasanong kami nga gina? Di ka madanagan. Siyakti makamo kada kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti apukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladagit ni amom, Angie. Wan manang. Kan saan ako na amarigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang nga pagserbya. Nasaya at nga rod no kas na. Kat nagsuldo kan. Wan manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasaya at nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isaga na amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wan manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang aldaw ko. No hindi pala kumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan, ti salun. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniino ta nakaurnungak katadamot ta negosyok dito Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag ko kankwana. Jakon na kiasawa isang agmay sa aklat tan ngagbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta naragsakaklat ta. Kat itama kumikumak iti bakery a negosyok, kat maragsakan tan napintas ti kitak iti dayto pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin, ya po Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.
Manipod ka ni Kabsat sa tour saan napod na nagan tintay drama? Dirma ng biyanang. May sa ako na balok at adadwa nga anak mi iti day di asawa. Dua a babae amang martag. Nagbali na problema ak dagiti anak ko tawan dang ganda pa magbaga. Sikat dagiti anak ko iti lugar mi gapo iti kinartag da. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Laura, sino dyan lalaki akadwa masimmang pag? Ni Jimmy, tatang, lakay ko. Ha? Lakay mo nga? Awan pa'y nobyo mo ngayam amom kanyak. Ita, addan lakay mo. Lakay ko kunak tanailawan kamin. Ken, agdan na kamin. Ha? Agdan na? Agkasarkay pa'y mo't Sa kayong to agdan na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Naplano min ti may papan iti day tabanag. Ay, among balasan ka. Idi agayan ayat kami ti day dinanang yaw. Saan ko pulos asinagsagay? Aging saan kami pa nagkasar? Ay natatang, sa bali ti panawon idi, sa bali mo't itan. Ipada yun to, mo't ti inuog mga istalyo idi. Wen, inuugma no inuugma. Ngumkasta ti rumbang. Agkasar kayo pa'y nga umuna itinubyaw. Sayon to aramidan ti kayatyaw. Sige, tagdi ko sak. Rumor kami kini Jimmy. Parwaram dyan ubyom iti silid mo, takasarita. Yam amumot kanyak nga amam Sige, mabit lang. Ngamne, saan at tila ibagbagayo ang mga nudagdagan nyo amang ikasar kanyak. Kani, awan pa'y kwartami. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nabayag ka din nga na nagkinaawatan nyo iti anak ko, Jimmy Barok. Nasurok la makabulan mi, tata sa tor. Kastaya. Nasauna ngamin kanyak nga agdin na kayon. Kanay, di kay pa'y nagkasar Barok. Kano ka day ti plano yo apa nagkasar? Kahit ko kuman nga ikasarta anak nyo. Ngam binulod na ngamin ti daduma a kwarta abus-buson mi kumang agkasar, tata. Anya? Kunana nga da pangusaran na iti kwarta. Kat kunana pa'y asaan pa'y anak kasagana a makikasar. No kasta. Isaw tagkad-kad nagkasar kayon? Wen tata. Ngam na kunana mo't kitdi a planwen minto no umay atawain. Tapagururnungan mi, tata. Hey, nala. Makamu kayo nga rod Barok. Ngam numabalain, diyo kuman ibaybayag. May mayat mutla ang numakapagkasar kayon iti kabitan a panawang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Tatang, insangput ko mo't tinobyok dito'y balay. Nagisangput mo't ni Manang Laura itinobyo na. Ha? Naimbag nga oras yaw, tata. Kastamit Barok. Kas ka ni Manang, di kampay magkasar atan eh. Amangan no agapa kamin to. Wano mauma kamin to iti tunggal may sakit agsina kami. Di saan kami amarigatan nga agsina. Anya? Saan ka di, amor? No siya, kahit kung nagkasarta, ang sikamot nga min tagmadmaday. Kung namot nga urayam ti 30 taon mo, saka makikasar. Kawamot, ubingak pa'y ngamin. Kalalaingan na ti 30 atawa na panakiasawa. No kastamit lang. Di saan kayo palang aron nga agdan na? Taurayam nga agtrinta ka sakan tumakidhan na. Pinalubusan nyo ni Manang amang isang put itinobyo na dito'y balay. Sa ita, didak palubusan. Madia, unfair ti kasta, tatang. Ha? No didak palubusan na makilibin, di yung mga palubusan di kabsat ko Ngam no palubusan nyo ni Manang, palubusan dak mga rod. Tapnawan riri, tatang. Anya nga'y matitrabaho dagi dya manugang yaw, tata sa taor. Construction, Lilia Balasanggaw. Kat na imbag nasingpat damat lang. Madlaw mo't kiday anasingpit da. Jaklam mo no agin sisingpit da lang. Barang agbalbaliw damat nasingpat ipa kaya sa asawaan da. Un ko mga rod. Hay, jak mo. Namo dagi jay nobyo dati style dang agkabsat. Tani, nabit da pa'y laan agam mo. Ngam insang damot idan ijay balay. Ha? Ngam barang agbalbaliw damot kidain. Tadanton mga nawa kadakwada no bilang laang, balasang ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Napanan ni Jose Amor. Jak amwaro tatang. Itay pa lang agurura. Ngam di mo la sumangputan. Nabati na mga ti cellphone na. Nagloko na ijayan. Di na imbaga ti papanan na.
Sana nagpakadakin ka, amor? Kasangsangpot ko lang ngamin itay, ang nagapu iti trabaho, tatang. Tatang, rumara, inaksukunan ta asawa. Agpaspasukon ija bang hirapurok. Anya? Anya tinaramid na ijaya? Diyak mo, tatang. Basta agpaspasukon man. Kadwa na nga ta ni Diyos ay Jimeng. Diyak lang mo di namot imbaga amer. Ay na, sigurado ang nagkuyog man ang dagijay. Kasla amok maneng tinaramid dan. Ay na! Welcome to Jenna Almoy the Drama. At day sundot na kabagis Josie. Uman nga rada. Sige, mapantan. Manang Laura. Kakadwa mapan kamin. Inton maminsan manan. Laura, manat ko kunyo ditoy. Awan, kalkalpas mila nagtutungtong. Nagiinom kayo? Nagbartak kayo ngagkabsat? Basit lang, Jimmy. Mala, ilugan da kami kitin tagawid tayan. Makilugan na matan. Bayaw. Dua kami nga ilogan mo iti motor mo. Ha? Mala, umay kayo nga rodan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay nagbartik ka, Diyoseng. Bimabayan kang nagbarbartak. Basit la. Ang amor lakay. Pagliw-liwaan la. Anyan, tikas talangam. Agin, inom ka magayam iti arak. Sagpaminsan mo lang. Sumaya at ngamin direk na barto kakat. Iso pasensya kan anya lakay. Diyak mayaban di asawa ka mapaniti si Ledmi aber. Uray nga rin ni Diyoseng. Diyak mapaturo ka, ber. Di na pa'y kaya ti matulog. Kinatang ko. Ala, inkay maturugan Jimmy, amor. Sakti ng bayan. Kauray an-anwan yung ayaban dagita anak ko. Di yung mayaban. Tanukas ta na bartek da. Kaya't dati sumanao. Ha? Nagpipigsapay mo't nga rin ti boses da tatang. Kasarita yung tuman ida inton saan dan anabartek. Babaras. Barang da kayo ti ganda. Tarusyak nga amada. Ay na. Awan deng ganda. Tatang, kasta ka na talaga aramid na Josie ken Laura? Ay, kababain man nga ibaga ngamuwain. Nabayagay na kastada. No adda mapurdiyaan da. Idiritso da nga igatang iti arak. Diyak amaw. Akas tagayam ti ugali ni Diyoseng. Oray siya kaber. Diyak mo't amo amang ginunggayam ni Laura. Adda kada kayo. Numaupay kayo. Babaraw. Kat panawan yun dagiti anak ko. Diyak mo't di basta sinaan ni Laura tata. Ta inayat ko ni Teusto. Uray siyak, tata. Ay ayatak ni Diyoseng. Nga uray mamartag. Patyal, ang mapagbaliw kong to ti anak yaw, tata. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Manang Laura. Agsyat ta kaya mau. Ha? Kayat ko ngamawan mat kwarta. Adda kwarta manang. Intid nila kay kong. Ala ngam pagsyatan tangay. Ijay star. Kauray diti balayan Sana bali tarimwaran dagiti asawa taan na pa nagtrabaho manang. Ala nga rod. Ingka gumatangan, Josie. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay ngayak kasta ti bagam kanya ka. Anday ko. Apil ka ngay. Sana mabalin na jak bumalas. Ay, anay ko. Ay, anay ko. Apay ngayak. Ay na! Gusto na itan! Anya kayo mutang! Agbartak kayo! Kalpasan na, agapa kayo! Anya matikas tanga ugali yun! Di kay lagbay ni tikas tangar aramidan nyo! Dayta, Josie isutin mo na. Kasanaw ka nagsakit mo ti panagsasaw. Kung namadlan, asino ka kalaingan
Ala, pumanaw kayo, tatang. Tagis paring kami man itiday ta, babay. Di kay mabain ka dagiti asawa iti kastangar aramidin yaw. Nagsisingpit dagiti asawa yaw. Ngamda kayo, kasta ti aramid yaw. Baliktad mo't di mapaspasamak. Da kayo mo't ababay ti araat. Agat arak ka manan bakit? Nagsyat ka manan? Itay ang sapa na kay. Ngam na usawan ako, tabasit laang ti ininumi. Nagsango kam laki ni Josie itay dito'y balay. Inaldaw mo nga agsat ka, Laura. Saan anasaya ti kastangar aramidam? Madadail ti salunat mo. Saan? Sa gabasit laang matlakay. Kan naalas akitaan ti kastangar aramidam, bakit? Bimababayan kang agbarbartak. Baybay ang naklakad eh. Tapagpalpalabasan mila iti oras kini ading ko dayta. Laura? Kan sanay kamin iti kastingar aramidan mi. Manipod high school kami, kastuyin ti aramid mi. Nakairwaman min ti kastoy. Iso apang nga asim, tadi mo lapdan ti pagragsakan mi. Banding mi nga agkabsat ti kastoy. Maturog kayon, Jimmy. Di yun urayin dagiti asawa yaw. Ta sigurado aparbangon tumanin asumangpit dagijay. Sukunak kumaidan. Ngam di da pa'y mo't kanunalpas. Basta birthday, wano kasaran ti papananda. Namnamaan yaw na parbangon ti sangpit da barok. Ay, kasta ka di tatang. Wan, iso nga irwam yun ti bagbagi yaw iti kasta nga aramid dagiti anak ko. Ngam agpakpakaase akka na kayo barok. Tulungan dakman amang bagbaga kadagiti anak ko. Tadidak mo't dengdenggan. Oray siyak tatang, dinak dengdenggan ni Laura. Nasingputak sa ngamin unay. Kanjak ngamin ugalit ti mangungat iti asawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Abir Jimeng, kaya't mo ti sumunod kanyak. Ha? Sa dino? Ijay lugar da insan ko. Anda ka nun napintas at trabaho ijay. Dakkel ti swildong. Ah? Wala. Basit ti sweldo ta dito eh. Saan tayo ang makaurnong abirat? Wan nga ron. Iso nga ibirok tayo ti dakkel asweldo. Wan, abirat. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kat palubosam di asawam, Josie. Wan tadakdakkel ka no ti sweldo ijay manang. Basta ipawit na ti sweldo na Uray siya, kastamot laang timbagak kini Jimmy. Ala, palubusan tayo na. Tapno makasapol da iti napintas at trabaho. Kat dumakkel mo ti sweldo da. Basta agipaw itda iti para kadata. Wan manang. Sa bagay nasingpit na kita asawa ta. Agpadadaan nasingpit. Wan nga rod, kabuteng data. Iso na swerte ta kadakwada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nabartek kayo manay. Kastalatan ti aramid yaw. Kada pahuitan da kayo iti kwarta dagiti asawa yaw. Pagbartek yaw dagiti itida sweldo na. Pagliliwan lang, tatang. Pagpalpalabasan ni di oras. Anyat problema yung ayan tatang. Katawan to pa'y reklamo dagiti asawa mi. Sikando laki din. Kat saan kami matngagdaw-dawat iti kwarta kan ka. Wala! Ng pagregregatan lang iti asawa yaw ti kwarta nga itida ka na kayaw. Imbes nga urnungan yaw. Saan? Tapagbartek yaw, mate. Agbalbaliw kayo man. Sumapol kayo kindi, mate, iti trabaho yaw. Tapno adda pa kakumikuman yaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Lating itak, Laura. Ngamdikan pa uitan iti kwarta. Tapagbarbartek mo lang. Asino man nun ayati nagipulungkan ka? Daddadaulan nak dayta no asino man. Basta di kan pa uitan. Awanan ka kit di tibay na. Siguro adda babaeng dita. Kit iso ti pangtadam iti sweldong. Ag sinatalangan. Di kan pagan ano, bay. Ha? Laura, mabit lang. Laura! Hello! Welcome to Jenna Almoida Drama. No kasta? Ginura na kamot di asawam, ididimon pinauitan iti kwarta, abir? Un manong Jimmy. Sinin na anak pa ikitin Ha? Ne. Agpada tangaruda. Ura siyak. Sininaan na ko ni Laura. In black nak pa yun. Agpada tamanong.
Hay, mangipanagnak a kwartalaan ti kinayat da kadata. Wan nga rod, ta iti saantan a pinahuitan ida iti kwarta. Sininaan da ta adagosan. Sumapol takid di mo tan itarmunta dito'y manong. Ah, Wan, amam, agpadagayam abalasang dagiti nagpipintas ababakit di ta bangir a boarding house. lagi dyan nagtatayag. Kan nagpupudaw a lumablabas dito'y boarding house ta. Wan, dagi dyan ngay nagbabanglaw. Kan naglalapsat ng oray babakit dan. Kat nagpipintas da pay laang. Madlaw mo't a senior citizen dagi dyan, amor. Wan, ngam nagpipintas da. Nagsisingpod da pay. Kada lumabas da dito'y umisum da. Pumansin da. Kaya't mo tibak-bakit ngam siga, amor? Wan apay ko nga saan nga eh. Saan na problema na itatawan? Basta na singpal. Saan nga artag? Imbag no kayat data. At kasla sosyal da mo. Kay, ipalapal talat tati ayat ta. Barang maisaltag iji puspuso da manong Jimain. Da kayo matgayam, amor. Jimmy, sumrak kayo. Naimbag man nga oras mo, Rosalia. Sapay gumata saan kayo ama-uma amang paspasang bay kada kami dito'y dagosyo. Saan? Ala, agtugaw kayo. Taya bakti kapsat ko. Tagsasango tayo manen nga upat ngagsasarita. Nabayagan asan anagaw-awid da Jimmy kin Amor. Talaga ka di asininaan nyo idan? Wen tatang, saan minapagan ano dagi jay? Nagiimo uda. Di yun namnamaan ti panagawid da dito eh. Tadimin pagan ano dagi jay nga ex-manugang yu, tatang. Kahit da kayo ngay. Anyat plano yaw itibiyag yaw. Agbarbar taglatan aginggat inggana. Ibakbakit yon ti kinaer-er yaw. Sino ngay? Timang seryoso kada kayo alalaki no kasta kayo. Di kay kadi madanagan. Makiasawa kamin iti mabiit ka ni Manang Laura. Wen tatang, addan nobyo mi. Inlimod mila kada kayo. Agkabsat ti nobyo mi. Kat adda kabailan da iti biyag. Iso makikasar kamin kadakwada. Ta sigurado nga agnam ay to ti biyag mi iti sidong da. Naragsak ka kadimot laeng, iti kalkalpas akasar tayo kadagiti asawa ta, Hilaria. Wen ama ng Rosalia. Talaga apetat da ito apagtangan niya. Asino ti mang ipagarop, ama kaasawa tapay iti kasto atawan ta. Wan nga rod, nasingpot ni Jimmy. Iso apatya kajak to agbabawi anak ki asawa kan kuana. Oray ni amor, manang. Ay, nasingpet. Agpadadaan nasingpet ka ni Jimmy. Ala, sapay kumata saan to nga agbaliw dagiti asawa ta, kabagis. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agawid tayo dyan lugar mi. Tagbakasyon tayo, honey. Ha, ay katuan kayat milaunay. Tapno makita mi mat ti lugar yo. Wen, tapno makita yung mat ti lugar mi, honey. Intayo mat ag-relax. Oray sagpaminsan lang. Mangantayo pwede ti restaurant. Sa tayon to agawid, honey. Wan, honey. Maikawa ka nagbiyahe. Italaang man na nagbiyahe akiti atidog. Dito di pagtugawan tayo, isumutlat bakante, Josie. Wen manang. Ha? Manong Jimay, dalawra kan Diyosay, tanda dito abay tayo alam isaan. Ne. Unang paisaw. Ha? Amor? Adda kayo mat dito eh. Oo, da kayo matgayam da ita. Jimmy, amor. Ha? Oo, Diyosay, Laura, kumusta? Aywan, iso ni Hilaria, asawa. Isumat ni Rosalia, asawa. Ha? Nice meeting you, mga madam. Kastamat ka na kayo, ading. Da kayo. Asino madagiti ka kadwayo? Ay, iso damot dagiti asawa mi. Ni Emilio, asawa. Ni Banjo, asawa ni Josie.
Emilio, honey, iso da Jimmy kan amor, kan dagiti asawa da. Hello. Pakaragsakan may timakam-am mo ka na kayo. Kastaman ka na kayaw, sir. Anyan, apan nakairanranana. Agpapada kayo mo't gayam itigasat ka dagiti eksyaw, anak ko. Ah? Anyat kayo tiyo asawan tatang? Lalakay, tinakyasawaan niyo. Kastamot laeng kada Jimmy kin amaw, takataibak sa dagiti inasawa da. Un nga rod asino ti mangi pagarup akas to'y ti agbalin agasat mi. Uwin nga raw. Kitagyaman tanagbalbaliw kayo, anak ko. Ay, napukawan ti isam ko iti arak tatang. Kan busy akiti negosyo ming agasawa. Uray siyang tatang, napukaw mo't ti gagar ko nga uminom iti arak. Naumaak siguro na. Diyak kaya ti aginom, makaumat ti raman na. Nagpait mo't nun. Tuwang nga rod manang, nagsabang. Maragsakan nakpara kadagiti anak ko, tatiam mo kawanan ti panagbaliw dangam, nagbidutak, ta isuda pa yan ti disnodo anang isardang iti arak abisyo da. Katita dan anak daket naragsakdan asa nga pamilya, kastamatan kadagiti ex da. Napintas matan ti panagbiagda. Katita dakkalan dagiti apukok, kat agis eskwela dan. Alakastan, tigayem mo sa tor. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan na ita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ito gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Mona saan napod no anagan tintay drama, dirman ng biyanang. Kaya't kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kaya't iti udi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkitkitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayadak. Saan aya? Makauma mo tikas toy. Syaklat na kanayon ng tagpapautang. Tsak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwartam mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay utangam? 3,000 kumaa, ading ko. Mabit lang nga ron. Surwen yung amin nag-double kahit mo ta. Tapos saan na mabitin di ko tayo. Kanya mo tindigas ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dahil man o, nakatakder ije erwardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tara, Sam! Tarong biin! Ni, papanamaya. Basta, adala pa palan mi biin. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yag mo nga rodan. O niya, nabsog ka mo't laang, Rodan. Nabnag ka. Wan mo na. Thank you manan niya. Mababailakan kan. Tasik akanayon ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kanin ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwartan ito restaurant? Wala. Mapantay Jemol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi ka magna. Kan ganado akong agpasyar, no lab na lab ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige. Kung naktubay kahit. Nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita yung gade. Nakasil to'y nakangin na abran ti pantalon. Aywan niya.
Eksakto lagi di kanyak na ito mo na. Da ito iti size ko. Kaya't ko titela na. Ta stretchable. Wen, napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ay katalain ta bayadak rodan! Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na akit. Alaag ah. Sige, alaan mo, tasyak timang bayan. Regalo kan ka, rodan, my love! Thank you nga Roda. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos ah. Paris na day ito pantalon. Wen, napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano aya day ta sapatos? Sanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmot ka di ah. Sige, gatangin ta daytan. Tapnag da Paris na tapantalon mo, rodan! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mo na ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat, manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka matlang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak mat laang ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tidadya nga rodan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte kanayon nga rumwar, tapno hangka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka. Wen, promise. Mano ti utangam aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnuwak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngamne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka katimadanagan. Ang Muktar Aramideg. Promise. Walang manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano sampay lang 5,000. Nayunak to no makaurlungak manen. Awanan na. Sapay ita sumangpod yung order ko. Kasano day tuwil ngay? Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Daw rayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Ah, sige. Urayan nak nga ron. Tayo nakagdis kita riti namin day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Alan buludak ta sing-sing nyo tayo sublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak dayto itanabalor. Amumat no manuti presyo dayto kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay madanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laan.
Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan na. Amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Bulutok laan. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidon pa langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung singsing ni nanang ko. Ah? Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanaga na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay nga ay nga impadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay-aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininamnama nga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay dyan. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga min ngay ayatin nak. Nagayhatak lang man. Diyak pulos ni namnama nga ramidan na tikas-tikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldas mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan. Kasano da ito yun? Inlakok la kumaidin ta ingatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumustan nga iti reknam tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan ti damag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustumat. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main lab kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam ti inding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pala ang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kita am kadi kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga minamakita tayo tanagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable ti kastang ibang bagamanso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tang. Sige nga Rod. Balasang ka ti pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Lusyak, saan ka man luloko? Managayatak muna.
No ayat anak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman ak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinarakan niya mga kayat kamot gamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanya, manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim at ilimad tapay laang ti panagsinsin narakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni muna. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hang ko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tiginanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang inted mo kanyak muna. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay lang. Basta jabilin ko ken ka, ha? Di mo ibagbakin ni Grace agayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day jay. Nagaroon na maamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day jay. Wen, matumpal di kayat mo muna. Jak tupay unay ka sarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulok kwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day taken ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Itatanay pa wait kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intun bigatin ti panagkita tanya. Sala mabalin. Sa dino tayo mo ita. Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan dak Mona. Sala mabalin. Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello, nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa kasi dito dyan, Grace? Kasla dilim-limang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan sa itimawag kan kwa na. Ah, surotak man itinalimad. Tadinggak ti pagsaritaan da. Jak at padlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko Ah, tinasayaat. Surutak ni Grace itsa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya, agdan na ta nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umununa. Sumarunon to Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae. Kas lang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami matnga duwa. Wen, ngam duwata ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Weh, han man nga tila ibagbagamat sa kamo na. Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! di ta kayo. Uy, Marso! Uy, agure ka! Hala, ti maray matan. Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon yung kaniman. So, ti amo kakat siyak lang ti darleyang na. Uri siya! Diyak amo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon.
Ay, pinagidan na takit din. Wan nga rod, awanan bain. Sa pinagato ti utang na kanya. Inututangan na ka? Manong iti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya. Iso masapula singirak. Sika ngay, di na kainutangan. Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Kasta nga rod, sikat tinapnapanan di inututang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan na didigraan. Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. Adalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mangasawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay may sakanton. Awanin kadkaduham, ading ko. Grace, ang padatan na bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ang makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasya nga nangyari mo na. Ang padataan. Nagrikat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpat ibiyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Adaputot ko kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pa kit diti bading nga pakirelasyonan. Takas lamas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Paysoan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumakan ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga rod, agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ro ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga agkaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga rodin tayo kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton.
Isublimon aja sigud nga nagan mo. Katuan day talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga mo na tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagden na kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Gatita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida itayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo Mona weno monyo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Sonia saan na puno nagan tintay drama, dirman ang biyanang, adaw gali ka man nagpamarang, kabalak tagpamarangan nakakaasi, tapno makadawat taklay ti kwarta ti sabali. Tababaan ti kasta nga ramida kamo kamasyan da kanyak, kaya't mangtaday ti tulong kanyak wano iti pamilyak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Nyamot dagituyan. Yaman ti pagpupungtutam gitan ay atun Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan na yun, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupikupit. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Ang mga no ibagada nga agparparamag ka, kababain. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga adda ije abroad dagiti duwa nga anak ta. Ang mga no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Leia, agsukat kayo taintay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Adu ti abot-abot nan. Anya ko ma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Adu ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadom daytan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasta tila nga ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbayin son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pa'y. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas. Kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka. Sukatan batin ta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yun. Kanta chinilas mo, sunya. Pangis Mike. Tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mat nga raw. Kanta Bram. Matintindag tay strap na. Anya mat ti kasta itsura mo. Katanya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam sunya. Pati dagita apo ko ta. Iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam.
Saan mo't ang nakakaasi dagita pukam? Ngam apay apagbali ng akas lapimpiman ida. Sumanao ka manan. Malalaya, mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay matngarod Sonia. Pati dagito'y apukok. Malnuris dan nay. Tawan mo't makanan no daduma. Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irigat ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kapsat. Anya? Mala. Tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagijay insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa'y iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonia. Ay agyaman na kinso. Nagsaya at kalata ka aruba. Saan ka nagbaliw kapsat? Anya dagita insangpet yung ay. Sa nga bayon mo't tabinaklay mo, Sonia. Inted nito ni abalikbayan. Kitaam kat naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinilas, sapatos. Kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar. Inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka. Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonia. Anyalat sawan dagiti taon ngay. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagiti pukota. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak nga agtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang tamangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni Lulong. Adda ka di urnungan yu, Lola? Adda kayat yu agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton akwarta tinaurnong mo. No sabali ataw, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapam, Sonia. Bakit ang ka? Kastagat ibagbagam ni tapo ka mo. Katsika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to, pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding-ding ganti bagbagatan ulam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da akanakak dito'y balay no madamdama. Ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamiryenda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga inna po, lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala alalaan na biit ijay likod ti balay.
Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pailaan. Kaya't na kayo aparamanan iti native a manok ni Uncle Mo. Iso amangan kayo. Ay ka-thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagitoy daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Ay, Wan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kasta aya? Nabayagdan samot na ni abroad, auntie. Apay di na pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen ay da. Iso akakaasi kami mo't. Da kami lati kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtudak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman akabalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Auntie mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kan, ay na, nagpintas ta bagmoon. Bagmo day ta ay da. Ah? Ay, uwan, auntie. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Ha? Kaya't yu ay, auntie? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga eko bagan tapang ikak iti karga tabag ko, auntie. Ay sige balasan ko. Ado ti iko bagme. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudo mo't anang tad kanyak. Imbaga mo laan na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mo't laan na pintas ti bagna. Idi kwan inted na mutan. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Iti kwan, nang tadmutan. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat mo't ti kastan ngam ti agimbabak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayaw. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itag nanayon kat adama itulong da? Tadamot kasapulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, kabsat inso. Kunak tupay kat asikada ita sarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, si kaman gaya. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak nga rod iti nalaes agalunggong. Apa yung nalais nga ya? Kat isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan met ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano ija abroad dagiti duwa nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kabsa.
Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit nga min ti sweldo da ijay. Kastaya. Huwag kabsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kabsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apo ko. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kas jay kanu ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala. At iti igatang mo iti sedan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti katangam? Ay naagyaman akmanen kabsat. Sapay kumataado pa'y agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Ala, awanan yaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong. Wano presko abangus no iso. Salamat, Inso. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ading ko. Wan, tani. Kanain mo tingag sakit ti tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Tsak mawatan nun ya't nasakit kanyak. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor ading. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at ket di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Day, adda kay mat ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wananti, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan anak kapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Apay nga, auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan, auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Ado mo nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan, auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, ingkay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga dagos. Ay alang arod. Diakon igatang iti merienda ti ited mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo ti limagasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sabali at talaga no ado ti kwartaman niya. Kaslabariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, san mat, da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman niyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan? Jakmat na si putanan ana itugtugmanan ti awer kon. Ay, adaman dugol namin anon ana itugtug jay awer ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes, Mom! Coming! I told him many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa.
I'm done! Sorry, Ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that! Enough, Aisha! It's too much! Nanang, Ay sa! Adakan! Nagawid ka mo't gaya mo nanak ko. wala nang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay. Ala. Sumrag ka man pa'y. Nakabasol lang amin, nanang. Basol ko no apay at tinirminate dak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamin? Iso asak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka nung nga agawid. Agsakit di anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho. Iso apagawidan dan. Anya! Anya't sakit na ka nung ay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaawid. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang agtrabaho nung napigsa akon. No agimbagak pa'y Anyat ko na aya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan uray ti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung palam. Pati jay kapsat mo na terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrikat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko kwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man gamin. Apay asyak. Tilay bagbagam tumo ti day. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadamag mo da ita dito lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga adu ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimaysaon. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si kamot, nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan namin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Inamamiris ko dagiti bagbagat asawak katwan at dabasol wano kamalik tahusto tinakuna na kanyak. Aklo nagmatkit di tibidot ko. Amo ka sana may parbang tinaramid ko. Ti panagpamarang ko nakakaasi tap na makadawat aklang iti kwarta ti pada katao. Banag apagbababawiak. Impagas mi nga rod ti lalaki nga anak mi kat kaasi na iniino tapimigsa kat di na imbagan nag-abroad manan. Kat timat babae nga anak mi nakiasawan kat pimanaw dan iti puder mi. Alakastan tugayem mo Sonya. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.
Manipod ka ni Kabsat Aleya saan napod no nagantin tayo drama? Dirma ng biyanang, siyak kan tigayam ko ti pagtarayan ti istorya. At ang amin nasingad agayam ko. Ngami din nagtrabaho iti syudad kat idinagawin simmabali ti ugali na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Hello, Mommy! Ah, ne, sika maghayam rin na anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dak man amang isirek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang una yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para lang ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Na, apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asawro, awanin day jay. Nabayagan asininaak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot day jay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamot a marigrigan. Kasino nga rod tinobium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Na, nagadumag ngagpaiso ti alahas mo, nanak ko. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko. Ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot ta kwintas maun. Apay di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin di tatangad mau. Saan? Mayat tupay. Nalagan laeng mo. Kanuray talapayag mau. Napuno mo't ni Taritos. Talagaan ni nayunak ti tebeng to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagadong aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya malang tay sigud nga itsuram. Tay simple ka laeng. Tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya. Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Aha. Adoy, 2,000. Ingkay makityenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Yak kayatin dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangput ka matgaya man rin Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka Blooming ka ngamin. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wan, Aliyah, negosyante dyan nobyo. Ha? Kasta aya. Akat makiasawa ka nga Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiita na panawan. Kita, Mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat mo Rina. Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak tasyak ti bride. Kung na dyan nobyok, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat mo Makapaapal ka Rina. Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Wan, adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo na. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ruti ka sariungay? No saan nga itaabulan? Intun sumaro no abulan, Aliyah. Kat itapay lang kat kablawan kan Rina. Naragsakak para kan ka, friend. Aklunan ako ng Aleya. Tabayag matbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat siguro ti kinapudnoken ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay,
Kasladyak pa'y lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga nuaklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Jak pa'y kayat. Kat planwan ta na yung bagday taa. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tanto na imbag. No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo. At dan nobyo na. Iso nga aklunan na kmatan. Ala adamot kit diriknakan ka Bert. Linlinayak lang na imbag diriknak na narigat agdarasudos. Hanggang ala, aklunan kan Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kiti kas taunay. Mabaling ko kading agkantid ako ulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mong kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Ngay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa yasimbang put ka? Ay, hindi na minsan nakalman, Auntie Openg. Ay, pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, Auntie. Ay, wan. Nang yugak iti daing. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, Auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mo kat kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramiden mi. Di na kayatin, Auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin tupay. Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, Auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat di yung arod kayat to'y daing. Saanon, Auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isupay ti paglakwam. Ha, ay kat alang arod Ipadawat ko laangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin naggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan ko tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itantan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta, tani masikugak kun, James, honey. Well, honey, di ka madunagan. Apa malamalpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti panagkasarta. Kaano nga, Rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta Rina. Di ka pa ilang arod umay dito syudad. Taaginan na ka. Aywanan ti sigog mo. Uwan, honey. Kaano nga yung agawid ka dito, eh? By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayak tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayan ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oh, thank you, honey. O sige nga Rudan, taadda pa aramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Aliyah. Ni, Rina, si ka magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat igay balay. Ay kasumra ka umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaanan. Ay, sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyo, ha? Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak. Pinawitan nak man ng ginobyo. Gimatangak iti ado nga electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyem tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot dya inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong?
Asino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya, ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriend am. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo, nukas kan kuana ti pagtinagam. Ah? Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan serbina alaya. No siya, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklen minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam no siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Kat maragsa ka na, tain-inutin ama ipapa ay dagita nga arapaap ko babaan iti nobyo. Uwan ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti pada matao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili. Tama ka pang panganak iti pizza. Day, papanan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiyan, Ana Openg? Nay, mayat ah. Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapul nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan, ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamon na masikugkan, Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Ket matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umay abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek na rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Kutsi ka, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbaetan nyo? Masikog kan? Advance launay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasama kiti nagbaetan mi. Nga ta, ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan mo't natalgad at trabaho na. Makitangtangdan mo't la iti kumkumpur mi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y mo't kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y mo't nagkasar, alaya. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisip mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbagan ni Rina? Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta kalaya. Sana. Diyak ugali ti kastahan Amo man niya, no da negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko ti arabab kao. Tapakita akman dagita katattao. Pasensya ka na. No saan nakabak na nga laya. Ngamday ito'y ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabailak. Tapno mapapintas ti biyagta. Ikarikmat a makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko. Agkasarta ko man, alaya. Ha? Ay katadakan ka dayta. Tano siyak,
Kaya't kumuten no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin iti kalkalpas akasaryo alaya. Ang nahimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarkan ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay, no siya, saan ang mabalinti kasta? Masapol agastos amin ti lalaki sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawa. Wen nga rod, naimbag kan ka atabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ti man no abulan ngam di ka pa mo ila nagkasar. Dakulan ta si kug mo. Mabiitin alaya. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. Adda ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mat ti mabalin atal kan dagiti dadakkel na. Kasta aya. Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na, Rina. Awan matkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maging gayta. Di pa'y imay apulos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita apulos. Di kay madanagan, taagawid ka no dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Naagpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maysa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran genobyo. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso mat ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na, nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, alaya. Wen Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patsi ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabrod takit di adwa, kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Wan, alaya. Katinton agsikog kan, agsardeng kanton nagtrabaho. Tas siyak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng, umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, taada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dagiti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen na mapanagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulanan ng tanak mo ng maging gayta. Awan latta ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo matan. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yunan. Di na la may remedyo matimay sawan no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko. Tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. Kat, kumustadan ngay ijay Manila. Paggigyanan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awidag nga rod ida takailiw kung dya apukok ng busy kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na di anak na, aging gang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita di nobyo na. Ay, wang nga rod Pati takasarda na itantantanan. Awan sama mapasamak akasaran. Adamot siguro kabagis. Talaga siguro asaan dapay amasango. Tangay masikog kan alaya, agawid ka niya Pilipinas. Tas yaklat tantag trabaho. Wen agan-an nagkakanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka, agan anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen lakay.
kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamaysam kit di timang taripato itagbalin nga anak ta, Alea. Dinak pa kadanagan, tanapigsa kang trabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't kaatulungan, Bert. Sa anak namin irwam nga awan ar-aramidin na. Ag-take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang, nana. Anya masida ti kayat yu aya. Day taman dinengdeng kan prito abangos. Ay, mabit lang, nana. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mga awer. Ninanang ko, nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaatag tultuloy akastoy, nana. Wana, manayunan to pa'y kay diti customeryo balasang ko. At to yung tigat-gatangan yun, nana. Magyaman ak, at to'y matibayad ka. Ay, Wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpamanila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na, nana? Saan pa'y? Busy da ka no. Duan danak da. Ngamdi da pa'y lama panunot nagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo tibagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot mi di kalman. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitado ang anak mo Natiltil da paikit di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami kat nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikapay mat. Haman, Alea. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, bak nang di asawam? Ay, idi ngam ita saanon, tanakabalo dun. Apa yan nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko gayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalain nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagito'y anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso ang nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, Alea. Nakakaasi kami itan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam mali tayo. Maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at alagan. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tay dasaran kayon iti kanan nyo, Rina. Nariknak tinalaw sa panagbabawi ti gayem ko kat na asya nakankwana, iso da kasapulan na nakasaganak latta amang tulong kankwana. Tauray kas jay tinapasama kiti kalabas gayem ko latta kat sidadaanak latta amang saranay kankwana. Nagtultuloy mga ti kinasaya at ti biyag mi nga gasawa kat itaadan talo nga anak mi. Alakastan, tigayem mo, Alea. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Ailey Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayem yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod kini Kabsat Juana saan napuno nagan tintay drama dirma ng biyanang. Saan kami abak ng ngamgaputa kayat ko padasan tirik na tagbalin abak ng pagparparang kadagiti tao nga daan kami wano adu ti kwartami. Banaga pangungungtan ti asawa kanyak. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Apay ngay nga basta papanawan da tayo latan ito'y pag-ababangan tayo rode. Tarimaanan da nga ron ti balay apapaabangan da. Papintasan da kano. Apay nga masapol nga papintasan dakat na pintas matan. Awan mati abot-abot na uno na rukop idta. Uno anya man nga damage na. Padakkelan da siguro Palawaan da. Kat papanantangayan manan pag-abanganan. Anya mati kastoy nga han nga tumal na mati tao. Alis nga alis. Imbag pa nagiji barkadak idi nga nakaasawa iti baknang. Tadati sarili da nga house. Kat di tamot ngamin makaurnong. Takasano? Gastadura kamot ngamin bakit? Siyak man nanti pabasol mon. Ay na, ureman mamin 5 nga swildom ti itan mo kanyak. Narigat lat ta nga makaurnong ta. Narigat ta nga makaurnong iti pagbalay ta basit mati swildom. Unak ngamin nga abroad ka tapno dolyar kumamati swildom. At dangar problema itinagan ko. Nagrigat nga urnusan. Tumaktak iti oras. Talaga kit di nga awan ti alalis tong maagbirok iti dakkel nga mani Saan mo takasta? Bakit? Pilitem nga ron no talaga nga awan. Dumteng tulat ta ka di. Basta siya, agtrab-trabaho ak anasayaat. Sikakit di bakit? Tangay awan pa'y anak ta. Apay no ag-business ka. Ta agdiskitarak iti pagpuunam. Aglako ka iti online. Kaalaam man ti aglako iti online. Tama nagpost ka iti FB. Haanan, baka awan gumatang. Kaslakit din nga agpalpalimos ti tao nga kaslakit din nga awanan nga pulpulos ti makukwarta no kastan. Kat no ado taglaklako iti online bakit? Kumitkita da dita. Haanan, di kayat ko kung nag-business ako, nagnegosyo ako, di ado ti tao hak. Di jem ako na nga siyak nga talaga ti leader o no bus. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mala, tulungan na ka mga isira kadagito'y gargarit ta bakit? Ay, makabanog matikas to nga ag-inalis ti tao iti pag-abangan. Ala, ano sa mon? Tamaudi siguro na ito panagakartawa na. Ay, sapay la kumaa. Ay, panibagong adjustment manan. Ala, tulungan nakit din amang isimpa kadagiti gargarit ta. Tapno malpasan. Kat makainan natamutan bakit? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pabili! Nak-nak! Umayon. Anya day jay, balasan ko. May tinda kayong alcohol, Nana. Ay, meron balasan ko. Pero isa na lang yan. Gusto mo yan? Oo na How much nga that one, Nana? 75 pesos yan, balasan ko. Sige, kunin ko na. Kailangan ko kasi kumakati ang skin ko. Marami kasing alikabok sa arubayan. Oh, ito na ang payment ko, Nana. Sige, tasuklian ko, balasan ko. Ha? Ay, hindi na. Hindi ko kailangan ang barya. Para sa iyo na lang yan, Nana. Ay, salamat. Pero Ilocano ka ba o Tagalog? Ay, nag-aaral pa lang akong mag-Ilocano, kaya may halong Ilocano ang salita ko, Nana. Tagalog ka nga ron. Ngam paggigyanan nyo dito, agab-abang kayo. Oo, Nana. Diyan lang sa kabilang boarding. Kalilipat lang namin yesterday. Kasta aya. Ay kat mayat tamanayunan mananti ka aruba mi. Kan manayunan mati customer ko dito'y istor ko. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, aglut-luto kamot gamit ipansit, bakit? Nay, nagadumot ay lut-luto mo? Kas kamo lagpapaskanan. Uwan tapadigo ak dagja ka aruba ta, Rudy. Anya? Apay, anyat okasyon ita bakit? Awan ti okasyon.
Apay masapol nga da okasyon aya, santo ka nga agpadigo. Trip ko lang matagpadigo. Anya? Diya ko na da nga rod, the more you give, the more you receive. Ay, katala. Makaamo ka nga rod, Juana. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagsaya atayin, Juana. At dalibre ang merienda. Wen atata, nairwam kami ngamin iti kastoy. Ti mangi-share iti grasya nga matangtanggap mi. Ay, kat agyaman na kabalasan ko. Italaan nakakaaruba kami, itinaparabor a border. Kasta nga talaga atata, no adaan ka agparabor ka. Medyo nawadwad mat gamin ti kwarta me, iso nga agibingay kami matabasit. Anyat linuto mo si Juana. Ag noodles tan tawan mat mailoto. Ne, apay, di ka nagluto iti masida? At damon karni aginatang ko iti kalman. Awanan insagpaw ko amin iti panset. Anya, kat impadawat mo amin ang Japanse? Katuan Ista ito pa'y nagkurang. Han mo mat nga imbaga nga kayat mo gayam ti pansit. Ay, unay ka na ya. Urawan ka nin tagaya man, basta damay padawat mo. Ni, apay aya nga kasta ka. Apay mayatagi mimot. Saan akas tatigayad ko asawan, Juana? Wen, mayatag balin na parabor. Saan mo siguro apa nagimot? Noon una apakanan ti bagem. Itod ka nga itod iti sabale. Data, mabisbisinan. Sige, ikanak nga ro din iti kwartak. Tainak gumatang iti sidanta. Nag-adumanan nga ibagbagamon. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Suling, gumatang ka iti grapes? Paspayla ang ame, balasan ko. Tanay, kagat-gatang ko iti kalman iti prutas. Alan, oray half kilo lang, nana. Awan pa'y ngamin buena manok. Saan nga rod, ame? Inton maminsanon. Ay, dayta ni Juana, iso ti sumungan. Lakwam dayta taadot kwarta dayta. Ayan. Madam, gumatang ka man iti lakok a grapes. Seedless daytoy. Ay, o sige ikanak iti 2 nga kilo. Ay, wow! Nagsayaatan. Sige, mabiit lang ta ikilo. No ko nakto mga minkan ka ame. Mats money dayta. Oh, adtuyin, madam. Dito matibayad ko. Ay, mabiit lang ang tabaryaan ka, madam. Ay haanan, bagi mong databarya. Keep the shins. Ay, wow! Thank you, madam. Ay, anya trabaho, madam? Mangup opisina ka, wano negosyante ka. Ay haan, awan trabaho ngam engineer di asawak. Agsasaro no ti project na. Kan pensyonada dag parents ko. Isumot lagayam, Sana all mayaman. No kaya't maakat, ilibre kayo pa iti merienda tadta. Ay alaman nga rod, Juana. Tangay sikat na paraburan ti ado a kwarta, mangibingay ka nga rod. Data lang aya. Barbarya mi lang data. Sige, mangirwal ka iti merienda itanana. Tag merienda tayo habang agi-istorya tayo. Engineer gayam ti asawa day ja karuba tayo suleng. Wen intong, iso nga ado ti kwarta na. Tamayat ti trabaho di asawa na. Kan pensyonado kanupay dagiti dadakkel na. Iti sungay, anya trabaho na Mike. Awan yaw awatan nila kay na iti kwarta na. Aya. Aglalaok pa iti sa una no daduma. Ag Tagalog kas kada ag English. Kunana nga rod nga agsursuro nga agiloko. Ngam dirit sumit ti panagilukano na nukwa. Kanayon pa'y nga agpadigo Mayat man da dya akaroba. Naparabaw. Managparanaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. No, damaganda te trabaho kat engineer ko niya. Anya? Engineer sa umay. Abay, anya man timbagbagam ka dagiti taon aya. Engineer nga rod mo da nga trabaho. Tagrup-rupa ka ngamin nga engineer. Disente ka ngamin nga agbadbado. Iso nga kasla engineer ka. Engineer nga?
Construction worker? Engineer? Ijay sigod ang nagabangan tayo day. Imbagbagam man idin ka dagiti ka aruba doktorak. Anya mo dagiti nga ibagbagam ka dagiti tao ay. Ibagam ka di tagpaiso. Nga kung constructionak lang bakit? Ay! Engineer nga rod. Isu nga itultuloy mo ti agbado iti mayat niya. Tapno kasla engineer nga agpaypayso ti asawak. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, Apo Engineer. Ha? Ay, di na kawagan iti engineer nana. Ay na, very humble kay launay, Sir Engineer. Ay, anyat gatangam. Kwa, adala ko ato yun nana. Adda, sir, mano akilo ti alaam. Balor la ti 20 pesos. No adda nana. Siguro, nauma kayon iti karni amasida. Iso nga agsida kayo iti tuyo, anya, sir. Ha? Ay, talaga nga awan masida nana. Adto yan ti gatgatangam, sir. Timuti bahay ko nana. Kandi na kumaawagan iti sir. Tanan numuak lang nga tao nana. Sa anak ka engineer. Napakumbaba ka launay, sir. Anya ngay, di engineer ti awag da kanya ko ni Gistor. Kababain? Uy! Proud ka kit di ko maataurehan ka nga engineer kat engineer kung kunada kanyam. At least kat mapadasam ti agbalin nga engineer. Nga ora kastala nga wagas. Ibagam man ngamin tagpay sukadakwada. Di dakpay patpatyanan. Ura ibaga ka sa anak ka engineer. Di dapat yan. Ibagbaga dakit di ahambelak ka nun. Kat baybay ama, awan mati mapukaw kanyam. Sige tarumarak man kit di. Inakita dagito'y ginatgatang ko nga puto ta. Baka mabanglas nohan nga makan amin dagito'y. Nangalam ka dagita po to. Nagadumatan. Kat ginatang ko Apa nagadaw? Itad ko nga rod iti kaaro batan awan na itad ko iti kalman. Baka panunutan da nga awan nanti makukwarta. Isu nga awan matante may padigo kanya da. Nya. Gimatang ka iti ado. Tapno addala ipadawat mo. Imbes ama sida tigatangam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay na, nagsaya atan. Adda libre ang merienda. Wan ata ado. Han mi nga maibus. Kan talaga nga inggagarak tigi matang iti ado nga poto. Tapno maramanan nyo matanga kakaaro ba? Ay, sana all mayaman. Ay, gumatang ka man nga rod dito'y lakok a grapes, wana. Katuan mangtad kay ti duwa nga kilaw. Ngamahang ko nga iawid. Iwaras ko matlang kanya yo. Pipya kanya mi ije balay ta ado ti fruits ijay. Malunglong tot pay nga rod ije fruits me. Kanuray ije vegetables me. Malunglong totan ta ado unay gaminan. Kat ipadawat mo ano di yung maibus, wana. Una, agpadawatak to no maminsan. Ame. Talaga abilibak iti dayja ang wana. Adun sa akanayon ti kwartadaan niya, nana. Un siguro ngam, apay nga ta nga agab-abang da pay laeng. Apay nga awan balay da. Wan nga rod. No agis istorya, kaslamot nakabakbak nang da. Ngam apay nga ta nga awan balay da. Day tamat nga rod ti pakas da awak ame. Wano, isu nga adu akanayon ti kwartana, ta saan da nga agur-urnong. Jak amo, Awan bibiyang tay ditan, Tinapatag, kanayon da tayo apadigwan. Ayan ti swildom ngay Rudy. Apay nga hangkamatan nga agreement kanya kat sabado tadta. Jak agreement kin kan. Tasya kon ti gumatang iti kasapulan dito'y balay. Ni, apay nga kasta. Siyak ta sawam. Siyak ati dapat nga pagremitam. Ono ada sa bali nga pagremitam iti swildom. Awan. Tila pang igat-gatanga mo't ngamin iti kwarta. Igatang mo iti nagado amakmakan. Sa mo iwaras nga ipadpadawat. Kumaano baknang tatay so. Katni, agab-abang tabay. Nakautang pa yun kinukumparek. No kastamat lang nga hangkan nga agreement iti swildom kanyak di agsinatan. Anya? Anya sina nga ibagbagam mo? Total kat marigrigatan akmatlangan. Hangko nga magatang ti kayat ko. Pati sapatos, hambag, bado. Hangkon nga magatang.
Kahit mabalin mo mo't igumatang ngamin no kayat mo, tadamot igatang mo. Basta dagiti san unay anangina. Ngam sa bali mo't ngamin tigat gatangam. Dagiti mo't ipadpadigom tigat gatangam. Katapno maduti gagayim ta Amumat nga nasing pati tao kanyam no adati may titad mo. Pansinanda ka nga kan ka na yun. Ngam no awan ti may titad mo kat handa ka nga pagan ano? Handa ka pa nga isaman. Labas-labas handa ka lang. Kat bayam ano di da pumansin. Problema maya dayta. Pilitim kat agbalinabak nangan nga oray saan man. Agpampamarang ka nga ado ti kwartana. Nga oray mangurkurangis ka man. Agpanunot ka man ituana. Pagregregatak ti matmat gadak. Eksakto la apagbiag ta dayta. Kan pagabang ta. Suruam kumamot ti agimpad San akas ta nga ipadpadawat mo lang. Ay, awan nga ro ti mabali. Nairugi kon. Sa pa ibagbagam nga engineerak. Di ka lagbain. Ngumato nga ro ti kita da kanyam no kasta. Kita amkat no masabsabat da kay tarwar kat perme nga isisam da. Pumansin da. Sarkas kada madam ti bagbagada. Wala nga maglaslastog ka. Urayan Nya nga ron nga kasta nga talaga ti life. Basta jak pala agreement iti sweldo kang kawana. Kat no sinaanak gapo iti dayta. Makamu ka. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, nakaumay kamot. Wana, itaman pa'y. Uwan ante ta, ada kailangak. Da kayo nga minti na panunot ko nga asit ganta. Amok nga dati kwartayo. Taadakat nga ron ijay abro dagya kakasinsin ko nga anak yo. Ay, ura daday ja broad. Jaka daw dawat iti kwarta kada kwada. Tamok tirigat dayday balasang ko. Umutang ako may ti kwarta yo ante. Kailangak ngamin. Basit mo ti sweldo nila kay ko. Mano kumaya ti utangam. 5,000 lang ante. Bayadak matlaang no agtapos. Pagpunak ko mga ag-fishball kas kada ag-barbecue ante. Malang araw. Ang pagatang ko kumay ti agas ko. Ang mala. Bulodang pailang araw. Juana. Aglako akiti fishball kan barbecue ito isango ti boarding house ta Rudy. Ne, naimbagman ta nakapanunot ka aglako. Una tahanak matan nga ikaniti kwarta. Nangalami ti nagpuunam. Inutang ko kan ni Antek. Mala lalaingam nga ro taglako. Tapno mabayadam to ti utang mo. Mayat ti kasta na panunot mo. Bakit? Aping aglako ka nga, Iwana. Nagadulang nga ro ti kwarta yun. Agpaado ka manan. Ay, maburingak ngamin nga awantar aramidan na ami. Iso nga aglako-lako akman kiti. Pag ay-ayaman lang. Kahit agilibre ka nga ro din Ha? Wen man, Juana. Uray ta, adot kwartayo. Ay, kat sige agpili kayo nga ron iti kayat yo ta ilibre kanya yon. Ay na! Talaga nagsaya at kaakaaruba, Juana. Saan ka naimot? Kasta kumaamin abak nang naparabor. Sige agala kayo lang. Awan problema kanyak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ape akaslan na laylay aparya tarupam, Juana. Ay, anak nga makalakotad ta nalugi ak. Ado ti nagpalibre. Kahit gaputa nagpalibre ta, inlibre mo't itaadagosan. Di ka man lang nagkudkudan. Kababain mat nga rod, no hang ko nga ilibre isuda. Ta narwam da nga rodan kanyak nga mangilibre kanya da. Kahit anyat pagbayad mo iti inutang mo ay. Awanan nabangkrap nga rod. Anya kamatan, Juana. Kunak no makatulong ka kanya kon. At addamot a pagrigatan tar aramidam. Ay, mabainak mat gamin nga mangpaay kanya da. Ti amo da nga rod kat engineer ka. Ay, apok tagasal. Agawid talaga dyan probinsya no kasama lang. Manjak ijay, nagrigat ti biyag ijay. May mayat ijay tabasit ti karuba. Kan amudan ti ugalim ijay. Awan ti pagparamagam ijay. Hanta nga gawin ijay, nagbureng nga rod ijay. No di mo kayat agbati kan. Sumurot ka no sumurot ka. Saan no saan? Ay, nagrigat mat gayam ti awan kadwana. Awan makukwarta ta awan mat ngamin trabaho. Ay,
pinanawan na ko ni Rudy. Kasano dato yan ngay? Awan katulong ak edtoy. Sapay agsing-singer man ng landlady. Awan maibayad ko. Kapilitan sa matan nga agawid ako ni Ije probinsya. Suro taklangan aja asawak ijay. At iti basit abunang. Dahil ito sa ram, wana, tanalaglag anday ta. Anya ti aramida kaya? Inta paraspasan dya talon, tamulaan ta iti aba. Agmula takid day, bareng tumambata. Ay, sapay nagpudot. Kat agaanos ka ha? No di ka makaibtur iti rigat, agawid ka ni dya balayo. Oray panawan na kon, awan na sakit a bakrang ko. Mga sawa kiti sa bali no panawan na. Anya matikas na nga ibagbaga Rudy mat. No di mo kaya't ang mga sawak iti sa bali. Di ka pumanaw. Ngam anusam tagtrabaho iti daga. Agtinulong ta, takas ta tagasawa. Agtinulong iti rigat ken ginawa. Gaputay ayatag ti asawak sa nakapimanaw iti balay mi. Narigat man ngam inanusak ti nagtrabaho iti daga, tano dya kag trabaho ung tanak met ti asawak. Naglabas dal daw na irwamak met lang katita sana kon amarigatan. Panaggarden nga rod ti pagbiagan mi kat no maminsan tsumamba, no daddumamat malugi, ngam kit di saan kami met ngaglangan namangan nga uray kaskasano. Alakastan, tigayem mo, Juana. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.